5G mreža za koju se u celom svetu uveliko pripremaju i nadmeću najveće kompanije u telekomunikacijama drastično će ubrzati protok informacija. S druge strane, nije malo onih koji se pitaju kako će zračenje uticati na zdravlje ljudi. Mi smo istraživali šta kažu naši stručnjaci. Izvesno je da će u narednim godinama zbog 5G mreže kod nas biti još kopanja ulica, iako će operateri iskoristiti postojeću mrežu stanica i optičkih kablova. Zanimljivo je da naši stručnjaci u Americi postavljaju sistem 5G mreže, tako da u stručnom smislu ne kasnimo u ovoj oblasti. Na pitanje da li će postavljanje ogromnog broja novih baznih stanica, koje bi po nekim procenama trebalo da opslužuju do 1.000.000 uređaja po kvadratnom kilometru, i da li će njihovo zračenje negativno uticati na zdravlje ljudi, nauka još nema odgovor, jer za pouzdane zaključke je potrebno da se taj uticaj prati više godina. Stručnjaci o tome nemaju jedinstven stav. Američko društvo za rak i Američka uprava za hranu i lekove, to su vrlo autoritativne ustanove, tvrde da ne postoji nikakva veza između mobilnih telefona i eventualnih negativnih efekata na zdravlje. S druge strane, Međunarodna agencija za izučavanje raka stavila je mobilnu telefoniju na listu mogućih uzroka raka. Sa tehnološke strane, ova tehnologija znači da ćemo umjesto da mi upravljamo aparatima, delimično biti obrnuto. Recimo surfujete, ne učitava se stranica, vi kažete pa dobro, probat ću malo kasnije. Kad upravljate realnim vozilom, realnim servisom, ili nekakvim kranom, možda u budućnosti, nekakvim industrijskim procesom, vi suštinski nemate mogućnost da ponovite cijelu priču, jer neko može da strada. 5G tehnologija u ovom trenutku primjenjuje se u nekoliko gradova u Engleskoj i Americi. Uveliko se razvije u Aziji, dok se operateri u velikom broju zemalja pripremaju za, kako kažu, revoluciju u toj oblasti. Činjenica je da ova tehnologija neće biti brzo dostupna za 100.000 korisnika, jer zahteva razvoj mreže i infrastrukture, za što su potrebna velika ulaganja. Između ostalog, potrebno je drastično povećati broj baznih stanica i povezati ih u sistem. U Americi čak 800.000. Kod nas RATEL se priprema za raspisivanje tendera. Kroz pravilnik o minimalnim uslovima RATEL kao institucija će sprovesti samu aukciju i također tim pravilnikom će se definisati kojom brzinom će se 5G tehnologija uvoditi na teritoriji Republike Srbije. Posle toga mi izdajemo pojedinačne dozvole za svaku lokaciju na kojoj će se graditi 5G bazna stanica. Do sada je u Tehnološkom parku na Zvezdari postavljena jedna bazna stanica 5G mreže, ali to je za sada na nivou eksperimenta. Mi očekujemo sledeće godine, krajem 2020. raspisivanje aukcije za spektar koji će omogućiti razvoj 5G tehnologije. Kada je reč o primjeni 5G mreže, jedina zemlja u kojoj je postojala zabrana, Izrael, raspisala je tender za operatere. Ženeva je obustavila postavljanje baznih stanica za 5G mrežu dok se ne utvrde standardi. Iako će na brzinu uvođenja 5G mreže uticati i sukob oko podele vrednog tržišnog kolača, jer onaj ko nametne svoj model i tehnologiju bit će u ozbiljnoj prednosti. Ona će, izvesno je, za nekoliko godina postati deo naše svakodnevice.